guys, kembali lagi bersama Arhan nih. Halo Arhan. Wih, Arhan semangat banget hari ini. Arhan udah makan? Udah makan lawuh apa? Wah, cakar guys. Wih, Arhan hari ini jadi apa ya? Wah, gua pecut guys. Jajal dipecut ke. Waduh, berdiri toh. Berdiri toh. Yo, pecut no. Waduh, ngamuk guys pawange. Ih, nah toh. Yo, sekali lagi. Wih, yo duduk. Terus ada Mas Silo. Mas Silo juga jadi pawang. Wah, juga jadi pawang nih. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan pakai barungan ireng. Wah, barungan ireng. Ireng kamu juga. Barungannya kok cemberut? Iya, gung mangan. Oh, gung mangan. Terus ada Mas siapa ini? Mas Abdul. Oh, Mas Abdul. Mas Abdul pakai barungan apa ini? Pakai barungan singa. Wah, pakai singa. Ih, Mas Abdul kelas berapa? Kelas 5. Wah, kelas 5. Terus ada Mas Rama. Mas Rama pakai barungan? Wah, singa kecil. Terus ada Mas Devan. Mas Devan pakai barungan? Wah, barungan ulo. Ulo apa, Mas? Wah, ulo kobra. Ulone nyokot wong apa gak? Wah, nyokot guys. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa pakai barungan? Pakai kucingan. Terus ada Mas Hanif nih. Mas Hanif jadi buntut macan. Terus ada Mas Iqbal. Nyengir guys. Mas Iqbal pakai barungan? Kepala macan. Ih, kepala macan. Terus ada Mas Dava. Pakai barungan apa, Mas? Ih, barungan kodok. Yo, saiki Mas Iqbal. Mas Hanif karo Mas Rama karo Mas Abdul. Yo, berempat. Iya dong. Ayo pawange. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka sakengahing papan panggonan kene. Pangerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira Gun sirahe lu Elvan. Gun sirahe tolong anuke. Sik. Ngamuk berungannya udah makan apa belum nih? Waduh, kok belum mangannya apa, Mas? Waduh, gak wetek banget. Ayo Mas, Rene. Dewek iki dadi pawang kok duduk piye ta, Bro? Yo, pawangnya cilik pawangnya. Yo, duduk. Ya wes Mas, asik bang. Asik. Awas. Yo, saiki Mas Reksa. Ya buntute yo. Yo, Rek. Lah, jangan jadi buntut. Ayo Arhan mecut puga.
Ayo mecut. Ki nek gak dikon iki moh. Kudune iki dikon. Waduh, ngamuk, guys. Kene nek latar, nek kene wae, nek kene wae. Ayo Ahan joget. Ya. Yo wes yo Mas Reksa. Yo saiki Mas Elvan. Mas Devan karo Mas Dava yo. Lho guys. Kowe kira sapa sak kenaing papan panggonanmu kene? Ngerti yo. Yen bumi bakal Kakak kesel, kakak baru kadadeke dadi Kutaraja. Kowe kira saka sak kenaing alas gagah wagi. Aduh. Di Mas Dava, aduh. Mas Dava ini udah besar kok. Malah juga. Yo wes yo duduk. Wah, dicaplok pawange wis tak lungguh to. Ayo Arhan. Oke guys, iso ora? Kayak Mas Jiun. Oke guys, weh. Ayo Mas Silo. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.